Grace and peace to you from our Lord Jesus Christ. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibe kuri mwe. Amen. Amen. It's time for sharing the word of God. Before opening the Bible, I would like to urge you. Vino kwa Yesu. Amen. Nizere Yesu. Because Jesus Christ is the center of our life. Kubera ko Yesu Kristo niwe bendera cyangwa niwe hagati yacu umuri tuyobora ku Mana. Jesus Christ, the light of the world. Niwe rumuri rw'isi. Jesus Christ is the peace of Prince. Yesu Kristo niwe mahoro y'isi. Amen. 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 Yesu gusa. Yesu wenyine. Yesu gusa. Yesu wenyine. Especially in this period. Cyane muri iki gihe. Please. Second Corinthians chapter 5. Abakorinto ba kabiri igice 5 umurongo wa 18. Second Corinthians chapter 5 verses from 18 to 21. Iyo gusoma abakorinto ba kabiri igice 5 umurongo wa 18 bahera ku murongo wa 18 geze kuri 21. I'm going to read these verses in English. Iyo gusoma
cyongereza. Our interpreter Rosa is going to read these verses in Kinyarwanda, Noneho nanjye ndaza kubisoma mu Kinyarwanda. one verse by one verse. Umurongo umwe kuri umwe. Yes. According to this scripture, Ukurikije iki kibwiriza, I would like to share word of God about the ministry of reconciliation today. ukurikije iki kibwiriza ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga umurimo w'Imana ubwiyunge. Again, I want to share word of God about the ministry of reconciliation. Ndashaka kuvuga ku bwiyunge ku murimo w'Imana. Let's read the scriptures. Reka dusome ibi byanditswe. All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe mu bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Amen. Amen. Verse 19, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. Umurongo wa 19, kuko muri Kristo ari n'Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi ni naho yatubikiye ijambo ry'umunsi. You already read 19. Okay, 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nicyo gituma tuba intumwa mu kigo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu kigo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Tudasubiramo, be reconciled to God. Be reconciled to God. Mwiyunge n'Imana. Amen. Amen. It's the last verse. 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we should suffer, relationships suffer, and the world suffers when there is a fight with no reconciliation. Itorero ribayeho nabi, imibanire ni mibi, isi yose ibayeho nabi kubera ko hatariho ubwiyunge. I told you about reconciliation. Nababwiye ku bwiyunge. If there is no reconciliation in the world, hatabayeho ubwiyunge mu isi, the world will fight again and again. Isi yarwana, ikarwana, ikongera ikarwana. Yes. God has shown forth reconciliation through Jesus Christ. Imana yagaragaje bwa mbere ubwiyunge ibugaragariza muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo. God's ministry of reconciliation is performed. Ubwiyunge bwa mbere bugaragara mu bihande. Reconciliation with God and reconciliation with man. Kwiyunga n'Imana no kwiyunga kw'abantu n'abandi. Yes. Yego. Between God and man. Hagati y'umuntu n'Imana. And between man and man. Hagati y'umuntu n'undi. Jesus is the means of reconciliation. Yesu niwe murimo w'ubwiyunge. When we remember Jesus, Iyo
word reconciliation. Kwibuka iri jambo ry'ubwiyunge. Yes. Yego. Yes. The Bible says in 1 John chapter 2 and verse 2. Ijambo ry'Imana riratubwira muri 1 John chapter 2 verse 2. urwandiko rwa mbere rwa Yohana. He is the atoning sacrifice for our sins. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bibiri umurongo wa kabiri. He is the atoning sacrifice for our sins. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi yose. Amen. 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 Jesus is the model for reconciliation. Yesu niwe mama w'ubwiyunge. It's a good example. Niwe mwiza ku bwiyunge. Jesus Christ is the model for reconciliation. Niwe mama w'ubwiyunge. Yes. Yes. In order to be effective servants of God, kugira ngo tube abakozi beza b'Imana, we are to be mimickers of His way. tugomba gukurikira intambwe ze. Yes. Yego. We follow Jesus Christ. Tugakurikira Yesu Kristo. When we follow Jesus Christ continually, nidukurikira Yesu Kristo buri munsi, we will become the mimickers of Jesus Christ. Tuzaba abakozi beza ba Yesu Kristo. Amen. Amen. In His desire for man to be conformed to a spiritual of reconciliation, Mu kwifuza kwayo kw'Imana yashakaga ko twebwe abantu He gave Jesus Christ as the model of reconciliation. yaduhaye Yesu Kristo nka mama wo kwizera wo kwiyunga. On the cross, Ku musaraba Saraba. On the cross, He wasn't concerned with the revenge or saving Himself from the cross. ku musaraba ntiyigeze yitekerezaho ubu, But He said, Father, forgive them, for they know not what they do. ahubwo yaravuze ngo data ubabarire kuko batazi ibyo bakora. With that statement, Kubera ko He further affirmed God's desire for reconciliation between man and Himself. yasanze icyifuzo cye kiri mu kunga abantu Imana n'abantu bakurikije umusaraba. Yes. 감동 깊고 umwana wayo 나를 위본다 나귀에 나로 오메 높이마 예수 in the midst of His suffering, mu gihe cyo kubabara kwe hagati mu mibabaro ye He thinking of Himself or what He had in store
his enemies. ntabwo yigeze yitekerezaho cyangwa ngo atekereze ku rwango rw'abanzi be, But rather he was focused on his mission as the payment for the transgression of wicked and sinful world. ahubwo yari atumbereye ku ntego ye yo kwiyunga n'abanyabyaha. Law had not convinced the man to repent. Amategeko ntabwo yigeze yemeza umuntu kwihana. So now grace through faith in Christ wanted to be the method of restoring the right relationship between God and man. Amategeko ntabwo yigeze azanira umuntu ku kwihana, ariko ubuntu buturutse kuri Yesu Kristo nibwo bwazaniye umuntu ku kwihana. Yes, we need God's grace. Turashaka ubuntu bw'Imana. We need the peace of Jesus Christ. Turashaka ubuntu bwa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I would like to tell you about the elements of reconciliation. Ndashaka kubabwira ibijyanye no kwiyunga. Reconciliation is motivated by love. Kwiyunga biterwa imbaraga n'urukundo. Yes. Biterwa n'urukundo. Yes, it's very possible to reconcile by love. Ntabwo bisunikwa n'amategeko. In John chapter 13, verse 35 says, Muri ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 13 umurongo wa 35. by this old man we know that you are my disciples if you love one another. Muzaba ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. 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 Are you a disciple of Jesus Christ? Muri intumwa za Yesu Kristo. Niko ikibazo kibazo. Are you serious, the disciples of Jesus Christ? Muri intumwa za Yesu Kristo. So, where is your love? Urukundo rwanyu ruri hehe? So, where is your love? Urukundo rwanyu ruri hehe? By love, we can be reconciled. Mu rukundo turiyunga. As your disciples of Jesus Christ, Nk'intumwa za Yesu Kristo. we can be reconciled by love. Tugomba kwiyunga mu rukundo. Hallelujah. 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 Amen. It's natural affection, a feeling of love. It's a natural affection. Ni rukuruzi y'urukundo niko nabisobanura. Also spiritual affection for holy things, Nanone bikaba ari rukuruzi y'umwuka wera. which is a fruit of the Spirit, Yuzuye umwuka wera. opposed to all evil, Ikugisha gukora ikibi cyose. and only satisfied with the likeness to Jesus Christ and God. Ahubwo bigusunikira kuba umukozi w'Imana cyangwa kuba umwana w'Imana. So, the motivation and the fruit of true reconciliation is love. Ibidukururira kuba abakozi b'Imana, kuba mu bwiyunge, mu rukundo. Imbuto. Imbuto z'urukundo. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. Is the gainer of the problem. Ahubwo yabitekereje nk'aho ari ukugira ngo ituhuze nayo. Look at Romans chapter 5 verses from 8 to 10. Turebe Abaroma ibice 5 umurongo wa 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mwahanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. You read verse 9. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him?
mwaswe nanone ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye tuzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Verse 10, for if, when we were God's enemies, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his son? ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu bw'umwana wayo yadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa n'ubugingo kubw'ubugingo bwe. Amen. 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 The aim of reconciliation is restoration. Impamvu yo kwiyunga n'Imana ni ugusana. If there is no restoration, not collective reconciliation. Hatabayeho gusana ntabwo kwiyunga byabaho. When there is restoration, hariho kwiyunga, collective reconciliation. twakomeza tukiyunga. Hallelujah. Amen. What about your life? Ubuzima bwanyu bwaburihe? What about your life? Ubuzima bwanyu bwaburihe? Is there restoration with your life? Harimo kwiyunga mu buzima bwacu.